and welcome to yet another episode of Beauty Secrets of Sarawak. Today, I'm in the heart of Muka, right here in Sarawak, and I'm super excited because this episode, we're going to delve deep into the rich tradition of the Melanau people who apparently have a local treasure that is the secret behind anti-aging. Let's find out more. I'm just about to board onto the ferry, and this is going to lead me to Kampung Sok, which is to see the original longhouse by the Melanau people. It's taken me around 2 hours from Muka to get here, but I am super excited because this is the one and only Melanau longhouse. It's been here for over 100 years, and I'm really excited because I'm going to meet Uncle Ibrahim. So I've come all the way out here to this very charming village to meet Uncle Ibrahim from the Melanau tribe, and he's going to tell me a little bit more about their anti-aging massage techniques. Thank you so much for your time. Yeah. And yeah, I'm very interested to know. Tell me about your beauty secrets. Untuk kecantikan kita ni di muka, okay, kalau bangsa Melanau dia akan buat tutup wajah. Tutup wajah ni untuk mengangkatkan seri wajah. Okey, kita akan di bahagian tengkuk ni semua di muka. Okey. You akan rasa relax, muka rasa otot-otot rasa mengendur, dia relax otot-otot. That sounds super interesting. So, where did you learn this from and how long have you been doing it? Okey, pembelajaran ni untuk urutan semua ni saya belajar daripada ni bapa dulu, okay, orang lain. Kita melihat orang buat praktikal, kita melihat bukanlah kita belajar terus untuk praktikal amali secara urutan, tapi kita memerhati macam mana orang proses urutan, apa tujuan dia. Saya dalam bidang ni sudah lama sudah juga, dalam 10 tahun, tapi aktif pada tahun 2016 dengan kengkangan kerja lah, tapi masih mengamalkan urutan. Urutan Melanau bukannya satu daripada warisan Melanau sendiri. Dia dikutip pada pelusuk orang pendatang, orang yang merawat, tabib-tabib yang datang, yang profesional, yang sudah tua, dia belajar daripada situ. Dan dia punya urutan bercampur, macam urutan Melayu juga. Kita nak create rawatan asas Melanau, bukan urutan Melayu lagi. Sebab kami ada cara dengan cara kami sendiri, Melayu dengan Melayunya sendiri, bangsa-bangsa lain dia sendiri. Kita create macam mana kita nak menaikkan dia punya urutan. Urutan saya lain, yang Melayu lain. Cara mungkin sama tapi kaedah berbeza. Fascinating. So I've actually never seen the mangrove lime before, or you told me before it was limau boya, which is something to do with a crocodile. So I was wondering, where does these properties come from in the lime, and why does it help with anti-aging? Limau buaya dia bukan limau, dia berasal dari buaya.
Limau buaya ni dipanggil orang lama dulu dipanggil limau buaya. Mungkin dia di pesisiran, di tanah payah macam tu, dia tumbuh di tanah payah. Dia memang kekal di tanah payah. Kalau kita tanam di bahagian lain mungkin khasiat dia tertinggal, berkurang. Tapi kalau dia di tanah payah, air masin dia perlukan air masin. Air masin ni dia akan menyuburkan limau tersebut. Dia punya khasiat-khasiat daripada air laut, garam, semua diserap. Dan limau buaya ni juga memang untuk perubatan mistik dan moden. Cuma sekarang ni tidak ada kajian yang lebih untuk limau buaya. Cuma dulu mungkin ada pihak Belanda, British memang ada kaji bahagian ni. Cuma di setengah jalan dia terputus untuk kajian. Cuma dia orang mengkaji dulu untuk perubatan kelamin, sifilis, okey, untuk perubatan sihir, perubatan Melayu, penyakit untuk untuk menambahkan hormon badan. Sekiranya dia lemah, okey, dia tidak bertenaga, semua cuma kita rendam saja buah dia, kita minum. Khasiat dia memang banyak kalau kita nak berceritakan. Cuma kita nak perlu kaji lagi apa khasiat yang lebih. Cuma sekarang ni kajian dia daripada perguruan Melayu Melanau yang menggunakan limau. Okey, dia mencuba try and error. Try and error. Dia bagi ni, kalau sakit dia bagi, kalau lemah dia bagi, kalau okey on. Macam tu saja. Limau bukan limau buaya, dia bukan buaya, bukan jenis buaya, limau. Dia limau yang memang untuk perubatan mistiknya. Kalau kita lihat limau, dia boleh dijeruk juga lah, dimakan. Dia tidak ada masalah untuk perut. Okay, kalau kita ada asma yang perut pun boleh. Asma, sifilis, radang, mungkin dia banyak antioksidan untuk perubatan badan. Mungkin dia boleh menghasilkan hormon-hormon endorfin untuk kegembiraan. Dia boleh buat kita rasa lebih cergas. Kalau untuk mandian pun boleh. Daripada bunga, daripada daun, daripada buah dan akar dia, kita masak dan kita campur dengan bahan-bahan lain, kita mandi untuk release kita punya otot. Macam kita mandi ais, kita letak ais pun dia lebih power lagi lah. That sounds fascinating. I'm probably going to bring some home with me. So, I want to know as well, what is the actual process of extracting the anti-aging properties from this lime? Okey, kita boleh lihat, tapi masak dia tu lama lah, 8 jam untuk masak. Kalau kita nak lihat, okey, jom kita pergi. Let's go. Take it. Can't wait to see it. So I've arrived with Uncle Ibrahim here in his village, Nangabesa, and he's going to show me this powerful lime, the mangrove lime that grows in his backyard. Let's go. All right, Uncle, so this is the special tree, the very rare, unique mangrove lime limau buaya tree that grows right here. Can you tell me a little bit more about it? I've never seen this before. Okay, limau buaya ni tumbuh di kawasan pesisiran. Tanah payah. Okay. Daun dia tak besar sangat, cuma ini untuk perubatan. Dia ada buah dia segitiga. Okay. Dari daun ni sampai ke akar, buah, bunga, kita boleh buat perubatan untuk mandi-mandian, untuk ubat-ubatan tradisional Melanau lah, ataupun Melayu pun gunakan benda ni. Okay. Dan nama benda ni juga adalah limau buaya, limau bunian, limau hantu pun ada. Dia berbagai nama lah untuk ni. Ini kawasan payah kita. Kalau di tempat lain rupa dia. Okay, so you said that lima buaya is the name, but then you also said lima hantu, which is a ghost lime. Why is it called this? Okay. Yang ini dipanggil limau hantu ataupun limau bunian. Kalau kita pergi hutan, kadang-kadang kita tidak akan nampak dia.
satu tahap orang-orang dulu kalau nak dapat ke buah ni, dia terpaksa membunyikan suara dia macam kokokan ayam. Baru kita dapat buah-buah yang ada. Kalau kita tak buat macam tu, memang kita tak dapat. Walaupun dia hijau macam ni, dia kita akan dapat dia. Dia susah nak dapat sebenarnya sebab dia 5 perubatan. Okay, interesting. Now I know you use this lime to extract the oil to handle the treatment for the massage, but can you use this lime for anything else? Okay, limau ni juga selain daripada buat urutan dan minyak, kita boleh yang dikatakan kita boleh kecilkan tumor kanser lah. Wow. Dan yang lain dia gunakan kalau kita asma pun kita boleh gunakan. Asma, penyakit sifilis pun kita gunakan dan ni. Saya memang amalkan benda ni untuk urutan badan. Untuk setakat ni untuk ubat-ubat batuk pun kita gunakan benda ni. Cara kita nak buat dia rendam dia punya buah ni dengan air, okay, kita minum dia. Okay. No wonder it's so rare. Okay, so Uncle, you told me it's a very rare fruit, but how and when did you discover it? Masa kami kecil dulu, orang-orang tua selalu sebut-sebutkan ni limau buaya, limau apa, dia sebutlah, dan dia orang praktikkan benda ni. Saya masa kecil-kecil dulu saya melihat dia orang menggunakan benda ni, susah payah dia orang mencari di hutan, dan sekarang ni saya mengenal benda ni, praktik benda ni tahun 2016. Saya buat minyak dia, buat dia punya untuk kecantikan apa semualah. Dari 2016 sampai sekini, saya memang praktikkan limau buaya ni. Okay, so Uncle, you were just telling me a little bit about the lime, mangrove, limau buaya, but you also said limau hantu. Why is it called that? Okay. Kalau kita lihat, dia panggil limau hantu atau bunian di hutan. Kalau kita nak mencari dia, susah sangat. Okey, kalau kita nak jumpa pun, kita jumpa dia punya ni, daun-daun ni, susah nak cari buah-buah ni. Okey, dulu orang nak jadikan dia berbuah, kita kena kokokkan seperti ayam. Kalau kawasan tu tak ada ayam, kalau langsung tak ada ayam, kita tu baru dia mengeluarkan dia buah-buah ni. Oh, yeah. Interesting. You know, one thing I learned about plants is that if there is something that pokes you, they don't want you to be near them. So, how hard is it actually to find this plant? Okay, kita nak mencari benda ni asal dia di hutan. Okay? Kalau di hutan kita susah nak cari. Okay, nak cari dia meredah hutan di sana dulu ni semua hutan. Okay, di sungai ni besar, bukan besar ni, dia besar lagi. Kita kena redah dia punya ke hulu, baru kita nak dapat ni tepi-tepi. Memang susah nak dapat limau ni. Okay. Can I buy this in the supermarket? No. Tidak. Ini limau ni memang tidak ada jual supermarket. Dia limited edition. Dia memang limited ternyata. Kawasan lain memang mungkin ada, tapi susah kita nak dapatkan dia. Cuma sini kita beruntung sebab ni tanaman ditanam dan dia tumbuh sendiri, bukan ditanam. Bukan ditanam. Yeah, have to protect the plant then. Yeah, okay. All right, so Uncle Ibrahim has shown me his magical, I would call it magic, tree in his backyard, the limau buaya or limau hantu, which is a very powerful lime that we're going to make the special oil for anti-aging purposes. Make me look younger. Thank you, Uncle. Can't wait. Uncle Ibrahim took me to his place. Materials have also been prepared. I cannot wait to make this lovely oil. All right, so we were in Kampong Sok, and Ibrahim here has been so kind to show me how to extract all these nutritions from these wonderful natural ingredients to make this wonderful oil. Ibrahim? Pertama kali kita tengok kulit kayu manis. Kayu manis ini adalah antioksidan untuk body kita. Kalau kita gunakan ekstrak ini, okay, dia boleh melembutkan urat-urat kita. Okay. Manis ya. Sama juga dengan dia punya cengkeh. Cengkeh pun antioksidan. Kita nak ambil dia punya antibakteria. Kita nak gunakan dia untuk melembutkan urat-urat kita dengan apa ni semua.
Okey. Okey. Dengan bawang ni, ini 5 purut. 5 purut dia nak apa ni? Kita nak bagi dia bau harum. Okey, dan untuk bau minyak yang apa ni? Harum lah. Yeah, it smells really good. Ya. Alright. Okey. Dia main dia limau buaya. Limau buaya ni memang berkhasiat, banyak khasiat dia yang kita ketahui untuk apa ni, sakit-sakit misteri, untuk urat-urat, untuk sendi-sendi, kita boleh gunakan yang ini. Okey. Yeah, this is the special mango lime. Okey. Yang ini pun sama, ini bidara halus. Kita gunakan dia punya ni, bidara yang rintisan. Nice. Okey. Tapi ni kita dah jemur, kita dah blend supaya dia jadi abuk macam ni, supaya dia senang kita nak masak. Okey. Dan ni minyak matahari untuk main dia punya apa ni, minyak kita nak masak dia sekali dalam ni. Okey. Alright, so we're going to cook it all together now. Yeah. Alright, looking forward to this. So we found these limau boya all fresh from the tree, but here they're dried. Why do you dry them? Sebab apa kita nak keringkan benda ni? Sebab benda ni dia ada sejenis apa ni, lendiran. Kalau kita masak dengan dia punya mentah-mentah, kita takut bakteria dia. Ya, untuk minyak kita. Sebab tu kita keringkan dia supaya bakteria dia tak kacau kita punya minyak. Okay. So Ibrahim, that's very special that you've just kind of taken your ancestors' recipe and then I guess it's like enhanced it with your own little twist on it. How long did it take for you to get to here with this recipe? Okay. Kita buat minyak ni kalau Melayu, cara apa ni, tradisional, trial and error tu tidak ada. Jadi kita masak benda ni memang untuk apa ni, urutan. Kita gunakan sebab apa ni, khasiat-khasiat benda ni memang kita tahu benda tu. Dengan khasiat kayu manisnya, limaunya. Kalau benda yang untuk diurut, minyak urut ni tidak ada trial and error. Kecuali kita bagi dia makan. Okay, kalau makan memang kita tak buat macam ni lah. Kalau buat apa ni, benda makan, kita kena berhati-hati lah. Kalau buat urutan ataupun digunakan untuk di body, dia tidak ada infection. Memang tidak ada setakat ni lah. Brilliant. Good job. Alright, so how much do you actually extract from this? Okey, sebab kita gunakan cara tradisional, kita ni main sukat saja. Sukat dan timbang. Dia tidak ada kita gunakan apa ni, ambil ekstrak sikit sini, sebab bahan-bahan benda ni dia tidak apa ni, tidak terlalu membahaya untuk badan. Jadi kita gunakan ekstrak yang ada saja dalam. Sama ada dia mengeluarkan banyak ataupun sedikit, itulah yang kita gunakan. Ya. Okay, all right, Ibrahim. So how long ago did you figure this recipe out? Okay. Dulu masa kita kecil-kecil, kita lihat saja bapa kita buat, nenek kita buat, orang lain yang buat. Okey. Kita perhati dan apa yang dia orang buat. Kita tanya, okey, apa yang dia orang buat. Saya bermula pada ni buat minyak ni 7 tahun sudah. Saya berkursus, kita bertanya macam mana nak buat ni. Ramuan-ramuan ni dia tidak akan mengajar kita satu-satu. Cuma kita yang boleh buat apa yang sepatutnya kita nak tambah. Okey. Dia gunakan satu saja. Kalau dia nak ajarkan kita ni masak ni je lah. Nah, masak ni 8 jam, kita gunakan 8 jam saja. Jadi yang lain dia tak akan ajar kita. Dan kita akan pergi ke tempat lain, kita akan belajar dia punya khasiat ni. Kita gabungkan satu, dia akan menghasilkan satu minyak yang boleh digunakan. Ini. Great, perfect, good job. Alright, so it's been 8 long hours to wait for this beautiful oil, which is ready, Ibrahim. It smells phenomenal. Like really, I feel like drinking it. No, I won't drink it. Okay, so it's done. It's been 8 hours. It's ready to go. Now you're going to use this for massage. Can you show me how? Perfect. Thank you. So all of the hard work into this wonderful oil that's taken 8 hours to make, Ibrahim's going to show me how he uses it. All right.
right, so it's taken us these 8 hours to make this wonderful special oil. Ibrahim's going to demonstrate how to use it. And instead of me being the one that's going to get this treatment because I want to see how it works, there's going to be someone else that he will demonstrate it on. So, Ibrahim. Ya. Okey. Ini minyak yang kita masak selama 8 jam. Okey, kita akan gunakan buat urutan di belakang dan di muka dia. Okey, tujuan minyak ini adalah untuk melembutkan otot-otot di sini kita supaya dia dapat supply oksigen di otak. Okey, dia akan mengangkat seri muka kita. Okey. Kadang-kadang kita di otot ini dia akan buat masalah di tulang belakang. Okey, apabila tulang belakang kita masalah, semua body kita akan menjadi celaru. So it will basically carry oxygen to the brain. All right, great. Well, go ahead. I'll watch your technique. Okay, pertama kita buat minyak di belakang dia. So do you have a lot of patients? Yeah. A lot of customers? Ya, banyak juga kan. Untuk customer buat banyak juga kan. Ya. Sekarang ni pengeluaran limau buaya di Semenanjung, cara pemprosesan dia memang ada, tapi kita nak buat tradisional tak ada. Memang tak dapat. Semua kita yang buat ni. Di sini di Sarawak ni pun tidak tahu, saya saja yang buat. Yang lain mungkin tak ada lah. Sebab produk yang saya buat untuk customer saja. Understand. Okay. So it's very special. Yeah, very special untuk customer. All right. Well, that makes this experience that much more unique, I would say. And I think it's been great, Ibrahim. Thank you so much. You know, seeing this mangrove lime and finding it, plucking it, knowing that it's so hard to find, showing your technique to me as well as this wonderful oil, how you made it. Thank you so much for your time. Okay. Yeah, I really appreciate it. I think he's enjoying it too. So, Uncle Ibrahim, thank you so much for your valuable time, for bringing me to your kampung. Kampung Sak was wonderful, showing me this very special mangrove lime. I've never heard of it before, so it's definitely something new. And of course, this massage oil, how you make it, how you use it. I really appreciate you showing me all this. Thank you so much for your time. So I got to see the last Melanau longhouse in the world, over 100 years old. Uncle Ibrahim from the Melanau tribe, he brought me on a little tour and he shared so many interesting facts and about their traditions, their culture, very inspiring. And of course this mangrove lime, limau buaya, crocodile. I've never heard about it before. It's so rare. The bush grows in a certain area and needs certain nutrients to grow, so it's very special. And he showed me how to make this wonderful oil that takes a lot of hard work, and his technique on doing massages to help people to detox, to relieve pain, facial massages as well. Yeah, it's inspiring, all these different communities, and what I'm just really seeing is that they're very strong in their traditions and their cultural way of passing down recipes and through generations keeping these traditions going. And I think that's great to see, you know, that it's just passed down and you keep learning about it, and once again, it's natural and it's organic, and that's what I love about this whole journey, that everything is just, yeah, it's natural.